Ari chungki gashiaki nangla changang da cenzo kanka gomu chazan che ne yunaya thade char COVID-19 ki risaba delta yi narge da menga na menju chegwe tukwa mangdu zhugu yubshi. Netang thiri ni mikse gogabla toksun chigwe tu chima yoba ta chotsung sinzi Biden ki shungki ter gogab magyab gengi nayam che bugi yoba tar Amerike neshi tangzi da ngongo legun ki genzi jam Rochelle Walensky yi. Unvaccinated people are Gogab magya ke mema tsor nyenga yori. Jitan gogab chazan gyage jizo kala kange yo mari. Eri shungki rime tang bebu che ne gogab gyagwe lehi tsamu gyang tabar gogab chazan gyage ni Amerike mema ki gyaja shibju shigule mimbri. Nyeja access tang epsos yi mema ki samzu dulin chebe nang Eriwa gembe chwe ne gyaja sumju gogab gyab tsar meba joba mase konzui chaya ne chige gogab namya gyagi minshe chodu. Te samzu duliwe guti Chris Jackson ki There's a wide range of reasons given for gogab gyangdu mebe gyumze nama shi changidu. Mangchiwa ni gogab teran tempo yume ta coronavirus rang ninzab yume ki toksen dredu. Tinte samlo yoge mangchewa ni truden da dewe kyokshe kyabye chege sengyu gyulam shene nezu kutub chege yinba segi yobshi. Sago ngume na eri menji chemo bebek murti yi netuen ter toksun chegobe nyenda tangde. Misinformation has led people. Truden ki nezu kyokshe gebe wangki mangbu kare magun bada tishi tsenden ki menju majeba gogab gyegyur tamga majeba chegidu. Sangyu di Amerike lungtin kanki sarkwe pa Betsy Widakuswara ye pe de kumu pema tijin ne phapkyu da nyandwe shubayi.